Ekitabo kya Yobu eshura ya 3:3. Mbwenu Yobu ninkweshengereza, hurra ebindi kugamba, oto mutima aha bigambo byanje byona. Reba nayashama, orurimi rw'omu kanwa kanje nirugamba, ebigambo byanje nibyoreka ku omutima gwanje gugororokere, kandi ebindi kumanya nibyo minwa yanje eragambe etiine buryarya. Omwoyo wa Ruhanga niwe yampangire, n'omwisyo gw'obushoborozi bwona nigwo gumpa amagara. Ku orabe nobaasa ngarukamu, tebekanisa gye ebigambo byawe omu maisho ganje oyemereraho. Reba omu maisho ga Ruhanga nyowe niwe nitwingana, nanye nkahangwa omu itaka. Reba omurinye tiharimu kirikutiinisa ekishemereire kukwisa obwoba, tindi kwija kukurusya. Buzimazima ebyo biire nogamba mpuriire, n'iraka ryabyo ryampika omu matu. Nogira oti ndi mwere tinyine kinshobize, ndi oshemiire kandi omurinye tiharimu kutashikirra. Konka Ruhanga aine ahu ayihire kundwanisa, nanteekateekaho nk'omuzigu we, ate ebigyere byanje omu nkomo, aguma atiire riisho aha mihanda yanje yoona. Reba kankugarukemu, omuri ebyo toshikire, ahakuba Ruhanga ni mukuru okukira omuntu. Ahabwenki nomuhakanisa nogira oti tarikwija kugarukamu kigambo kyanje na kimwe. Ahakuba Ruhanga agamba omu muringo gumwe nari ebiri, n'obu omuntu arabe atakyetaho. Omu kirooto, omu kworekwa nyekiro, abantu bahirwayo bagwejegiire omu bitanda byabo. Obwo nibwo ayigura amatu g'abantu akabatiinisa n'abahana, ngu abone kuzibira omuntu ebi arikwenda kukora n'okumumaramu amaryo. Ruhanga azibira omutima gwe kugwa omu kiina, n'amagara ge kumarwaho rurara. Kandi omuntu ahanwa obusaasi ari aha kitanda kye, n'omu magufa ge haguma harimu orugamba. Bireetera amagara ge kutamwa ebyokurya, n'obu byakuba ebirikunura munonga tabigirira ifa. Enyama zimuwa aha magufa zibura kureebwa, n'amagufa ge agabiire gatari kureebwa gatunama. Omwoyo gwe gwirira ekiina, n'amagara ge girira abahwerekyerezi. Kwakubonekerwa malayika w'okumutonganirira, nangwa omwe wenka omuri 100 ow'okumumanyisa ebimushemerire. Yamugirira embabazi nagira ati, mujune atagwa omu kiina, ndebere eky'okumucungura. Omubiri gwe gugaruke gube muto nk'ogw'omwana, agira amaani nkagu yabiire aine omu busigazi bwe. Obwo nibwo omuntu yakushaba Ruhanga akamwakira, akija ahari n'okushemererwa, akagambira abantu eby'okujuna kwe, akeshongorera omu maisho g'abantu, akagira ati, nkashiisha nakimanya ebyabiire bihikire tinabiturra. Kuleka yacungura omwoyo gwanje tigwaza mu kiina, n'amagara ganje garyareeba omushana. Reba Ruhanga akora ebyo byona, natwaza atyo omuntu kabiri nari kashatu, ngu abone kwiha omwoyo gwe omu kiina, ngu areebe omushana gw'amagara. Nyabura we Yobu, tega amatu ompurire, ohuname ngambe. Koraba oine eki ori kugamba ngarukamu, gamba, ahabw'okuba ninyenda kukwiyaho orubanja. Korabe otakiine ntega okutu ohuname nkuhabure obwenge.